Puisque vous êtes sur le point de partir de la RDC, quels souvenirs emportez-vous du pays de Lumumba? Déjà, j'ai été ici quand on a ramené de façon très symbolique, mais de façon très émotionnelle, ce qui a été appelé la dent De Lumumba, oui. de Lumumba. Ça, pour moi, c'était un moment très, très fort. Ok. Parce qu'il y avait une connexion émotionnelle avec ce retour. Mais surtout, pour moi, ce sont les interactions avec les hommes, les femmes, les enfants. Quand je suis sur le terrain, quand j'étais sur le terrain, puisque maintenant je dois commencer à parler au passé, oui. Quand j'étais sur le terrain, et de voir toute l'attente que les populations, les communautés ont envers leurs propres autorités, le gouvernement, mais aussi envers la communauté internationale, incarnée ici, beaucoup de fois et très souvent confondue avec les Nations Unies et la MONUSCO. Et si je peux me permettre, c'est de dire que cette qualité de relation humaine, je l'ai ressentie systématiquement à chaque moment où on s'est assis pour écouter les personnes parler de leur situation, parler de leur souffrance. Mais surtout, j'ai été admirative de la résilience de toutes ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens, ces enfants. Et rien que ça, je pars de la RDC, mon cœur restera toujours connecté à la RDC, et la cause de la RDC, dans quelque chose que je ferai, puisque je pars à la retraite, je vais aller me reposer d'abord. Ok. La cause de toutes ces personnes que j'ai côtoyées, que j'ai rencontrées, je continuerai de la porter d'une autre manière. Parce que ce qui est juste est juste. Okay. Et il faut continuer à soutenir, parce qu'il faut que la paix arrive à un moment donné en RDC. uwo rero utangiye ukurikira ni umuyobozi w'ubutumwa bwa Loni MONUSCO ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahanini ni mu kiganiro yagiranye n'ubundi na radio yabo, ni radio Okapi, aho yasobanuraga byinshi yagezeho cyangwa se byinshi yakoze kuri manda ye y'imyaka 5. Bintu Keita kuri ubu ngubu twavuga ko ari mu minsi ye ya nyuma mu kuyobora ino MONUSCO. Ni ubutumwa bwa Loni yayoboye, ariko nanone kuri manda ye ni byinshi byabaye. Nk'ubwo ngubwo uyu Bintu Keita turimo kugarukaho urimo kugana mu kiruko cy'izabukuru, nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho, niko amakuru menshi yemeza. Uyu mugore kuva yatangira kuyobora MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba, ni byinshi byabaye. Umutwe wa M23 muri iyo myaka 5 nibwo wongeye kubura imirwano ndetse unafata ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, aho binateganyijwe ko nta gihindutse ubu burasirazuba bushobora no guhindurirwa amateka. Ni MONUSCO ye bijyanye n'imyaka myinshi cyane, irenga 20 iragera kuri 30 gutyo hafi aho ngaho. Iyo MONUSCO ye nta kintu na kimwe yigeze igeraho bijyana n'ubutumwa bwari bwarabazinduye bwo kugarura amahoro, gusenya imitwe yitwaje intwaro no kurinda umutekano w'abaturage. Twavuga ko hafi ya byose byarushijeho kuba bibi, ariko cyane cyane bifata indi ntera muri iyi myaka 5 kuko imitwe yitwaje intwaro yariyongereye cyane, umutekano w'abaturage urushaho kuzamba. MONUSCO irushaho gukomeza gushyigikira ubufatanye bwa FDLR na FARDC, ndetse baranifatanya mu guhashya umutwe wa M23 wabatsinze nawo wigarurira ibice byinshi. Ni MONUSCO twavuga ko yabogamiye cyane ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'uyu mukecuru utaravuzweho rumwe, benshi bakamugaragaza nk'umuntu wari ufitiye urwango rukomeye cyane M23. Ni byinshi, ariko kandi muri iyi nkuru yacu tugiye kugaruka kuri bimwe mu by'ingenzi we avuga ko yagezeho muri manda ye ndetse n'ibyabaye muri manda ye. Reba hasi handitse subscribe n'izimbye mu magambo, reka nanjye mve imuzi n'imuzingo iyi nkuru ijyana no kurangira kwa manda ya Bintu Keita ndetse n'icyo asigiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange.
ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bintou Keita manda ye irimo kugana ku musozo ku buyobozi bwa MONUSCO cyangwa se irarangiye. Ese uyu mudamu utaravuzweho rumwe niki agiye gusiga inyuma? Ni nyuma y'imyaka 5 yose ayoboye buno butumwa bwa Loni. Ni nyuma y'imyaka 5 ayoboye MONUSCO. Ubutumwa bwa Loni bumaze imyaka 20 bukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bintou Keita harasoza manda ye ni mu gihe iki gihugu kibasiriwe n'umutekano muke kurusha uko byari bimeze mu myaka yashize. Gusubira inyuma ku mutekano, ubushyamirane bwa politiki n'umubano mubi hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubutumwa bwa Loni ni ibintu byaranze imyaka ye ku buyobozi. Amakuru yo kwizerwa akemeza ko nta kindi agiye gukora usibye ngo kuba agiye kwerekeza mu kiruhuko cy'izabukuru, nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Keita yinjiye muri MONUSCO ni mu gihe ibintu byari bimaze kuba bibi cyane. Ni mu mwaka wa 2020 ubwo yatangiraga imirimo. Amajyepfo n'amajyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yuzuyemo imitwe yitwaje intwaro, ariko nanone ibibazo byari bikiri ku kigero cyo ku rwego rwo hasi ugereranyije n'uko ibintu byaje guhinduka muri manda ye, dore ko iyo mitwe yitwaje intwaro yakomeje kwiyongera ndetse n'intambara z'urudaca zakomeje gufata indi ntera kuri manda ye. Ni nyuma y'umwaka umwe gusa kijya ku butegetsi, M23 nayo ubwayo yongeye gufata intwaro itangira guhangana na FARDC. Ibintu byahindutse ikibazo gikomeye ku buyobozi bwa Keita. Ni mu mateka ya MONUSCO iki cyari kimwe rero mu bibazo binini cyane ubuyobozi bwayo hani kuri manda ya Bintou Keita. Ni ikibazo bahuye nacyo kuva manda ya MONUSCO yatangira mu mwaka w'1999. Ni mu gihe ibikorwa by'umutekano byarushagaho kuzamba, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kwitwara nk'aho MONUSCO ntacyo ibamariye, maze batangira no kwishinja kudatanga umusaruro. Ibyo byose n'ubundi byabaye kuri manda ya Bintou Keita, ndetse rero banareze M23 bavuga ko hari byinshi yaba ifatanyamo na Loni binyuze muri MONUSCO. Ni mu gihe M23 nayo yashinjaga iyo MONUSCO gukorana cyangwa se kubogamira cyane ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kubahiriza inshingano zabo zo kugarura amahoro no kurinda umutekano w'abaturage. Ibi byagaragaraga rero nk'imidugararo cyangwa se nk'ukutumvikana hagati ya MONUSCO n'impande zari mu ntambara, udasize rero n'imyigaragambyo yatumye impfu nyinshi z'abaturage zigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose bikaba byaragiye bibaho kuri manda ya Bintou Keita. Keita kandi yakomeje gushimangira ko MONUSCO idakorana n'umutwe n'umwe w'iterabwoba, kandi ko ibikorwa byayo bihuzwa n'impamvu zishingiye ku masezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ubushyamirane hagati ya leta ya Kinshasa bwakomeje kwiyongera kugeza ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yasabaga MONUSCO gusohoka mu gihugu cye vuba na bwangu. Ibyo byose tukaba twakibutsa ko byabaye kuri manda ya Bintou Keita. Ni mu mpera z'umwaka wa 2023 kugeza 2024 Kinshasa yasabye ko MONUSCO iva ku butaka bwayo, ikavuga ko itarimo gufasha igihugu kugera ku mahoro. Loni ni mu rwego rwo kwirinda umwuka mubi ko wakomeza kwiyongera yemeje ko koko igomba gutangira gusohoka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze gahunda yo kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeza ko itangira vuba ni mu buryo butandukanye nuko byateganywaga mbere. Keita yagiye yemeza ko gufata icyemezo cyo kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kari ukubahiriza ubushake bwa leta. Kuba rero ngo itakifuza ubwo butumwa, ariko akavuga ko urugendo rwa MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko rutari rwagera ku byo bifuje ubwo boherezaga buno butumwa mu myaka twavuze haruguru. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakomeje kugana habi kuri manda ya Bintou Keita. Raporo zitandukanye za Loni n'imiryango yigenga zagaragaje ko kuva mu mwaka wa 2021 kugeza 2024 ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Kongo byariyongereye cyane. M23 yafashe uduce dutandukanye
maze ikomeza noneho kugenda itera imbere kurusha n'ibyo yari yarakoze mu myaka ishize. Kuri manda ya Bintou Keita, ADF yakomeje kugaba ibitero by'iterabwoba mu ntara ya Ituri no muri Kivu y'Amajyaruguru. FDLR yakomeje kugenzura amashyamba menshi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hiyongeraho no gufatanya na FARDC mu rugamba. Ibyo byose byabaye kuri manda ya Bintou Keita. Ibi byose rero byatumye bamwe babona ko MONUSCO yatsinzwe cyangwa se ko inshingano zayo zamaze gutembagara, ariko abasesenguzi bakemeza ko iki kibazo cy'ubuyobozi buke bwa FARDC n'inyungu za politiki ko byakomeje kugenda hanini bijyana n'ubundi n'ubufatanye na MONUSCO. Hanyuma rero icyo Bintou Keita asize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo ni ikihe? Nubwo ibyo kurengera umutekano bikomeje wenda kuvugwaho byinshi bijyanye n'ubutumwa bwa Bintou Keita, cyane cyane bikajyana MONUSCO ye yarayoboye, ni byinshi twavuga ko byakomeje kugenda bivugwa kuri iyi manda ya Bintou Keita. Icyambere nkuko nawe watangiye umukurikira mu kiganiro yagiranye na radio ya MONUSCO n'ubundi Radio Okapi, hari bimwe mu by'ingenzi yemeza ko yabashije kugeraho ni ku bufatanye na MONUSCO ye muri iyi myaka 5 yose yaramaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba. Icyambere ngo no guteza imbere amavugurura mu nzego z'umutekano. Keita aravuga ko yagiye akorana bya hafi na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mushinga wo kuvugurura inzego z'umutekano SSR, cyane cyane ni mu rwego rw'iperereza, uburinzi bw'abaturage ndetse no kurinda ubuzima bw'abagore n'abana ni mu bihe by'intambara. Icya kabiri Bintou Keita avuga ko yakoze yanagarutseho ubwo yabivugaga, yagize ati hari bijyanye rero no kurengera uburenganzira bwa muntu. MONUSCO isize raporo nyinshi cyane zasohotse zigaragaza ibijyanye n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo na raporo zakunze kwibasirwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ngo zagize uruhare runini cyane mu kugaragaza ukuri ku bikorwa by'amakosa bikorerwa abaturage. Hari inyandiko z'ukuri ku bibazo bya Kongo. Icyo ni icya gatatu. Bintou Keita avuga ko asigiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ni ku ngoma ye MONUSCO yashyize hanze raporo zikomeye ku ruhare rw'imitwe nka M23, FDLR, ADF ndetse n'abagiye bashinjwa gukorana na FARDC cyangwa se kuba FARDC ngo aragiye ifatanya n'imitwe yitwaje intwaro. Izo raporo ngo zizakomeza kuba igikoresho cy'ingenzi ku busugire bw'ukuri ni kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kane ngo hari gahunda yo kuvana MONUSCO mu gihugu mu mutuzo. Nubwo wenda ibikoresho bya MONUSCO byakomeje kugenda bigera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na n'uyu munsi ni mu gihe bitegura kuba bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bintou Keita aravuga ko byanze bikunze yakoze uko ashoboye. MONUSCO itangira kuva muri Kivu y'Amajyepfo kandi mu mahoro. Akavuga ko nubwo yahavuye ngo hari byinshi babashije kugeraho bijyana no kugarura amahoro n'umutekano, nubwo kandi ikoreshwa cyane mu mubano wa politiki. Keita yasohoye raporo agaragaza ko hari gahunda yo gutaha kwa MONUSCO mu buryo butabangamiye imbaga, yirinda ubushyamirane ko bwarushaho hagati ya Loni na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akemeza ko rero kuba byibura MONUSCO yarakomeje kubahiriza ubusabe bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo ngo ni ibintu bikwiriye kwishimirwa na benshi. Ariko nanone nubwo Bintou Keita amaze imyaka 5 akaba avuga ko hari byinshi yakoze kuri manda ye, ndetse amakuru yo kwizerwa akaba yemeza ko agiye guhagarika ubutumwa bwe, andi makuru aremeza ko n'ubundi Bintou Keita cyangwa se MONUSCO ye basize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe bikomeye. Iyo urebye uko ibintu bihagaze muri iki gihe, M23 na AFC yabo bakomeje kugenzura ibice binini bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. FARDC yakomeje kwifatanya na FDLR ni mu bice bimwe na bimwe, kandi barakomeza kuzamura amakimbirane ku ruhando mpuzamahanga. ADF iracyagaye ibitero muri Ituri, abaturage bakomeje kuva mu byabo ku bwinshi. Ibi byose rero biratuma bivugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiye mu kindi gice cy'umutekano muke wa MONUSCO, isize ibibazo byinshi cyane bitigeze bikemuka, kabone nubwo bimwe twavuga ko mu byabazinduye basize n'ubundi uko babisanze, cyangwa se bakaba n'abisize mu bihe bikomeye cyane birimo nko kugarura umutekano cyangwa se gukomeza gucunga umutekano w'abaturage. Ese manda ya Keita izibukwite? Abasesenguzi batandukanye barasobanura mu buryo bubiri. Icyambere, hari abashima ibyo yakoze bakavuga ko yagaragaje
umuhate mu kugarura amahoro ndetse ashyira imbere ibijyanye no gufatanya na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo guhangana na M23 no kuyibuza gufata ibice bitandukanye. Yagerageje gukorera mu bibazo bikomeye harimo nka politiki hindagurika, intambara zikomeye n'igitutu cya leta. Yakingiye MONUSCO kwinjira mu mirwano n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikintu we ubwe yivugira ko ari ingenzi cyane, kabone nubwo bamwe babivuga ukundi bakavuga ko ahubwo yongereye ubushyamirane, ahitamo kubogamira ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero hari benshi bamwikoma cyangwa se hari benshi batamushyigikira, bakavuga ko uyu yakomeje gushimangira ubufatanye bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR, katagize igitutu gihagije ku bihugu byose birebwa n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, katagaragaje ingamba zikomeye zishobora guhangana n'imbaraga z'imitwe yitwaje intwaro. Manda ya Bintou Keita irarangiye cyangwa se twavuga ko iri kugana ku musozo, ariko kandi uyu Bintou Keita n'umwe mu bataravuzweho rumwe, dore ko benshi bamushinje kwanga cyane ihuriro rya FCM23 no kurwanya intambara uko ashoboye kose kugira ngo uyu mutwe uzatsindwe ku rugamba, kabone nubwo bitigeze bishoboka. Ariko kandi benshi by'umwihariko kubashyigikiye M23 bakamufata nk'umuntu utarigeze na rimwe rwose yifuza ko amahoro yagerwaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahanini bakabishingira ku kuba yarataye inshingano ze agahitamo kubogamira ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Manda ya Bintou Keita yari imwe rero muzigoye cyane mu mateka ya MONUSCO. Arangije inshingano mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba mu bibazo bikomeye by'umutekano n'ihangana rya politiki, n'ubwo ibikorwa byinshi atabashije kubigeraho, asize amateka azaganirwaho igihe kirekire. Uburyo Loni yakomeje gukorera mu gihugu cyabuze umutekano, ukuntu umubano hagati ya MONUSCO na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakomeje kuzamba kugeza ubwo none bafata n'umwanzuro wo guhagarika ubu butumwa. Iyo urebye rero byose icyo asigiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twavuga ko ari amateka maremare tuzakomeza kugenda tugarukaho, byose bikajyana nuko rero Bintou Keita kuri manda ye ni byinshi byahindutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yayoboraga. Navuga ko niho ahanini ubutumwa bwa MONUSCO bushingiye. Ni Bintou Keita ushobora kuba asize noneho uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwose buguye mu maboko ya M23, ibishobora nabyo kuzagena hazaza h'ubu burasirazuba ni byinshi. Iyo urebye byose icyo asigiye kirasaba ubwitonzi bukomeye cyane, cyangwa se birajyana n'uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izitwara nyuma ya MONUSCO, n'ukuntu izahangana n'imitwe yitwaje intwaro itegereje icyuho cya politiki n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi rero twavuga kuri uyu mudamu. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru atandukanye.